mun sakancahan cerek-cerek cek maniman kan caria padan bentaretan karo pulan si tak keluar dari tombung situ kan camun kadung pada lebihan bentaretan pangangkep sapeli ke makila taretan mun pangangkep orang lebihan ben orang asing sehingga taretan apa lo tak jeli mai ki bengin ngangin keluar taretan teka lengakan sati sesocin Lah Din, kok banyak keperluan? cik le karo sati sesocin le kedul sehingga pesen ka kita kira luang Enggak Din, engkau sengke sekeluar. Terus nang rumah hati ya. mi anyar ka dulmawi ka gidin jogging lakar lengak juga pengalan dulmawi ria karo gesek bila nemu ampongan kapan ka diandin di heman ya apa munda iya bun orang akan carikan kutu pada tak neng jenya lanja akan capas karo kala parlon lu mai karena bun malah tak ketemu nih Dul, Lemak Bon. jika luar dul, entar dia mata dia pesai kene. Abu mayu kok nur abun. ha jua bun tak pas ke kapan nemu ampungan Mai pala nora dul. Demak gitu Murah keluar Din. Janseng kasi keluar kapan nemu ampungan pas kesek Demak kita Bun. Ida nak adul. Kenangan apa ya? Kafe dul. Kita ngopi di sini. Aduh. Mun karo ngopi maki uje untar denak Bun. Tak ngopi Roma boy. ya lain dul ngupi Roma ban ngupi kafe sensasi na beda mun ngupi Roma tada pemandangan nak mun ngupi di nak kita bisa cuci mata Derma, Nora panja kaki ngopi. Selamat datang di Rivenro. Sebelumnya sudah reservasi apa belum? Belum. Untuk berapa orang, Kak? Untuk 3 orang. Kebetulan kita ada di ruangan indoor atau outdoor. Mau di sebelah mana, Kak? Indoor aja, biar adem. Silakan di sebelah sini, Kak. Silakan. Turmawi. Amel. Dul, Mayu. Silakan, Kak. Bun, reng bini roh senyum kang kok. Iya ta Dul. Iya, ari tang tetep ke.
Aduh, bahaya ki ya senyum orang bini je. Mun pas mata pakeun ka dende. Keng kakek kan direwayat sakidul. Ulah keng seneng kaki dul. Seri ya bun. Menurut kakek tidak remah bun. Cocok ya. Cocok dul. Ya mun cocok. Mahayu kabin bun. Abu kelu. Magilat Robi ini aku Beni pas mayu langsung kabin kapan nemu orang bini. Ceki kelu. Ya mun tek kabin kelu tak bisa cek bun. Tak pas mandeman pikirna. Tak iya kan. Saya kocak cek gua. Tak yang jejel. Beni pas ijejel dul. Saya maksud kelebu na. Esoro pakenal kelu. Tako kakek keng kagum kakalebiin na. Lagi pas pusan kapan lah tau kakurangan na. Lu aja bener kaki din. Din namai mesen kelu. Coba karon tarnging tungingan. Di nare kafe. Benigar dubri dengan imur leke. Number 1 order. Permisi, kakaknya mau order? Ya. Ini untuk buku menunya, Kak. Kebetulan di Live and Rose ada menu seasonan terbaru, temanya Kid and Zoo. Ini juga ada dirty latte minus 86 derajat pertama di Madura. Mungkin kakaknya mau pilih-pilih dulu? Engkau dirty latte minus 86 derajat lah. Kakek apa din? Longilan badi bun. Pan pacen cara maring cuy orang di nak beni kafe remang katanya lo ngilen. Ya wis. Lapa pada benun kaki bun. 2 lah dirty latte. Kakaknya? Oh. Padankan saja lek. Maksudnya dul? Papa ada bun. Apa padan jale dirty latte telok berarti. Atas nama siapa, Kak? Atas nama Abdul Mawi. Baik, Kak. Orderannya kami proses dulu ya, Kak. Kalau ada tambahan atau butuh bantuan, silakan pencet tombol pelayanannya saja ya. Oke. Silakan ditunggu. Permisi. Cek nyaman di nak di pelayanan nak. Kapan mesen nak? Kalau tinggal ngecek tombol, lah ya tadi daftar menu. Iya nyaman ala kafe din. Kafe dia tak kerja jual kakanan ben inuman. Tapi pada kau tu unggul neng pelayanan. Jadi tak sengkau orang si mampir. Berarti aleknya nyantir ke ibu dan nak rubun. Yang pernah dipecek tombol ya. Iya dul. Beh, mai pece dul. Un beni king mesen ah. Mesen bun. Iya, Kak. Ada yang bisa dibantu? Anu aleknya. Sekilan kita mau pesan makan. Dul. Kenapa nak caca? Sekalian apa sekilan? Oh iya. Sekalian. Mau yang mana, Kak? Mungkin bisa dipilih-pilih dulu, Kak. Bun, makan apa kek? Enggak dul, tak usah. Aduh, makan. Tenang. Padan kok kabidina. Kakek semiledin. Siap bun. Pula kaki boy si Mele bun. Kok tak tu si maca? Pulan bahasa Inggris. Sate wagyu with butter rice 2. Terus kakek apa bos dul? Apa boy bun? Pele si paling nyaman, si paling larang. Terus pizza sweet daksor untuk bos Dul Mawi. Untuk minumnya mau yang mana, Kak? Oh, minumnya. Longelan bode bun. Beli boleh. Cek dina ka bele la beni kafe remang-remang pakai atanya longelan.
Pan pecen kemarin sekali. Minumnya apa pada gue le? Air mineral terloan. Baik, untuk pesanannya silakan ditunggu ya, Kak. Permisi. Kopi apa kada le? Permisi, ini untuk pesanannya, Kak. Ini untuk dirty latte-nya ya. Untuk yang belum mohon ditunggu ya, Kak. Oke, Permisi. kelangkong le. Cek sampai pakalero penyajiin Nadin. Area cara tuang susu kada pas kopi. Paham? Cek nyaman kopi na tretan. Tuli coba, tak kok tele cair. Bener bun, nyaman nunggu. Ingat Ria kita ngopi Roma ben ngopi kafe. Muni Roma, kak kita akhirnya nemu rasana kopi senyaman ingat Ria dun. Apa boleh ero, mabun. Cuk makir urung barung kada tak teman nemu rasanya kopi senyaman yang hari. Permisi, ini untuk makanannya, Kak. Sudah lengkap semua ya, Kak. Terima kasih, permisi. Kelakong lah. Lu bun. Nun siapa kafe re? Komi penasaran. Ya din reng din nak ki din. Din reng Mekah apa? Mayu deki minta resep kopi na bun. Mulai beri. Pula kaki muka kafe ki ya. Yenjak bun. Kengku tibi Roma. Dan kok sengku keng muka kafe ki ya din. Mungkin kaki muka kafe ki ya. Tak apa Mayu muna tanya. Lah Mayu, singa kana kelu. Takok ko Jepon cia. Tang di mana ada nasi en bun. Ije kaki mesen pizza dul. Mun nambah nasi tak apa ya. Pizza kak kena benas eh. Pas nemu amon benereng matura. Pizza ka kana benas eh. Tak usah kakan benas eh dul. Korji abi kaki lah kenyang. Mayu, singa kana kelu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beh, apa ye boleh bun? Ki kurang. Ketika kita majer. Iya, Kak. Berapa kapir lah?
Untuk totalnya jadi 396. Paymentnya mau cash atau kris? Cash. Kakaknya yang mau bayar? Oh jelas, semuanya saya yang bayar leknya. Baik Kak, untuk kembaliannya mohon ditunggu ya. Permisi. Sakalangkong ya Bos Dul. Siap Tretan. Din, mun kerosak argana kopi, saya kene kadul mawi. Pertajong. Yelah kita terus ah. Oh siap Tretan. Oh iya, saya nggak berpegang segala aja burung. Kaki bingkos sepenuh anak. Amel. Oh, siap perintah Pak Donatur. Ton katon na rin laki tak to alam luar. Kapan ngitila rin bini cocok ke bro? Langsung ipenta ah. Dul mawi gila juga yang salah paham, Din. Dikira reng bini si senyum ruah, keng seneng. Padahal senyum keng pulang nyambut customer. Keng bodong tong kaya dul mawi baper bun. Tiba-tiba pasti itu orang yang paling royal. Ya iya, Din. Cek keng terwalem. Bun sa tiba ni karo luwang pa siya na dul mawi na bun. Kurpis! Din na torot, Din. Keng malah tak man magato menirek mencerek sa kancaan. Mereka. Kak, Dul. Kunaking lagi legaki ya. Celah tahu tinggal gardu kita seretet. Setal kajere. Enggak kok gelam re.